I pozdrav ljudi od Serpent Smiles 11. Ljudi, samo želim da vam se zahvalim na 13 subscribera. Znači, ja sam previše zadovoljan. Ja sam malo preušao na moj YouTube kanal i znači pogledao sam ovako malo prikaze i to. Ja sam kliknuo ovdje kad sam vidio 13 subscribera. Ja nisam mogao da verujem. Znači, hvala vam ljudi mnogo. Trenutno moj najpopularniji klip je kako dobiti Minecraft Premium account besplatno. On ima 89 prikaza, 4 komentara, 4 lajkova i 1 dislike. Taj jedan dislike ne znam kom je dao, znači na nijednom klipu nemam dislike, a na tom, kako da kažem, klipu koji vam najviše pomaže imam 1 dislike, kao nema veze. Ja sam samo teo da se ovim putem zahvalim na 13 prijavljena korisnika i na 339 prikaza, znači nemoguća brojka. Nemoguća brojka. Ja kao novi igrač, kao novi youtuber da ovoliko prikaza imam. Stvarno mnogo vam hvala. Usput 144 odgledanih minuta. Dobro, ovo u posljednjih 28 dana. U posljednjih 28 dana dobio sam 3 prijavljena korisnika. Sad ne vidimo samo sve. Dobro, ne moram ne gore. Znači, mnogo vam hvala na 13 subscribera i na 340 prikaza. Ja ne mogu da verujem da sam ja toliko stigao. Ne snimam možda koliko, 4 mjeseca. Sad ćemo da vidimo. Dodat ću vjerovatno i ovdje sliku kanala. Sad ćemo da vidimo video snimci. 3 mjeseca snimam. Evo, moj prvi klip je bio objavljen. Sad ću vam kažem 3.6. brate. 3.6. Znači, nazvao sam ga Serpent Smiles zato zbog ovih smajle na početku. A sad ću snimam igrice i neće menjam vjerovatno ime. Što me mrzi da pravim drugi ovaj logo. Moj intro ima 28 prikaza. Znači, zašto se sad moj intro zove Alex? Zato što se ja zovem Alexa. Eto. Dobro, ovo grupa, stranica i kanali. Da, to sam kod babe snimao, nisam imao zvučnike. Evo, lajkovat ćemo čisto, imamo 2 lajka. I ok, ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!